praise you, Lord Jesus. We praise you, Lord Jesus. Siyabonga Baba ukuthi emandla akho awuwasebenzisi ulwa nathi, kepha uwasebenzisa ulwela thine. Oh yes. Thank you, Jesus. Yenda ingqondo yethu ihlakaniphe, singakwendi ulwe nathi. Silengise Sawula longakulalelanga, kwase kucisha tibane te communication with you, kwaze wayawufuna lona lidloti. Oh Lord, help us. Sisite Nkosi singalingisi ibhalamu lo wathatha lo hamba lokuyawuqalekisa umuntu, sive lesibusiswe nguwe, wakhanza imbongolo imuhudle emadwaleni. Oh Lord, help us. Singabangeli ukuthi tithunywa takho tekusisita bese sikhanza siyalimala kanti bekumele sisitakale. Kale bachadwe Nkosi ligama lakho nalamhla kule ngcenye yalesikhathi. Take us into not verses but the green pastures of your word. Akube ngemadlelo Nkosi lesitawudla siphile siyawuphilisa. Thank you Lord. Sisalalela futhi Nkosi. Bring comfort to those whose hearts are broken. Bring healing to those who are sick. Bring life to those who have no life. Restore what has been lost by your word. Increase our territory by your word. Bless us by your word. Bring light into our feet by your word. Sibonele besolo singakubona. Oh, thank you, Jesus. Amen. Amen. Genesis 1 verse 22. Ngiyabonga abantu bami. Genesis 1:22 verse 24 verse 28. Thank you. Yes, asibakhuthate. Thank you. Thank you. Siyabonga. Genesis 1 verse 22 na verse 24 na verse 28. Ngiyabonga emavesi. Nkulunkulu watibusisa wathi, dalanani nanze nigcwalise tilwandle, netinyoni tanze nemhlaba wonke. Nkulunkulu wathi, umhlaba awuvete tonke tinhlobo tetilwane letiphilako, tonke tinhlobo tetifuyo netetilwane letihamba ngesisu, netilo tesiganga, kwase kuba njalo. Nkulunkulu wababusisa wathi, dalanani nanze nigcwalise umhlaba niwunqobe, nibuse etikwetinhlanti taselwandle, nasetikwetinyoni tasemoyeni, nasetikwato tonke tilwane letihamba emhlabeni. Bese kuba Genesis 2 verse 8 na Genesis 9 verse 1. Nkulunkulu simakadze wahlanyela insimu yase-Edeni ngasempumalanga, wambeka khona-ke umuntfu labesamendile. Genesis 1 verse 9. Nkulunkulu wambusisa Nowa kanye nemadvodzana akhe wathi kubo. Genesis bani 9 verse 1. Okay, yes, thank you. Nkulunkulu wambusisa Nowa kanye nemadvodzana akhe wathi kubo, dalanani nanze nigcwalise umhlaba. Niyakuva lokho kuyaphindwa. Dalanani nanze nigcwalise umhlaba. Bese ngene isono la ngale Genesis sahluko 1 bese ngangena isono. But nyalo kusahluko 3 Genesis kungena sono umuntu wele sonweni. Sesiyabona ke ukuthi sono asizange sashintsha the blessing of God. Sono asishintshanga ukuthi umuntu kumele anze abuse umhlaba awunqobe. Why? Ngoba uNkulunkulu akakhulumi bese uthi uyathi bengende liphutha sengiyahocisa. Akakhuluma nje ucedzile. Yeah. So sekungendeka kumbe lesibusiso usive kabuhlungu ngoba lesibusiso kaNkulunkulu sibese siba ibhedeni. Mangabe wena sewusiphethe ngebudlapha.
mangabe wena utiphethe ngebudlapha angibekise ayikabi bazalwane mangabe ungakacapheli yebo timo letinye kungenteka ukuthi bekhona but mangabe ungakacapheli bantwana labasibusiso lesivela kuNkulunkulu ungagcina ubabona basicalekiso mangabe wena ungakacapheli. So uyasibona isibusiso saNkulunkulu, sibusiso saNkulunkulu will always come to you. Ake sengibekise kabi ke ngibekise ngemuntu kumbe lo sasebenzisa imali yakhe athenga tshwala enda lokwa nalokwa kanune bantwana babili bangu5 akasakhona kubabhadalele esikolweni. Uyabona lokuthi lokhu la sakusebenzisa letshwaleni sekubangela labantwana ngasibanga umthwalo. So ngizama kuthini? Ngizama ukuthi sibusiso saNkulunkulu siba nawe noma ngabe wena sawucabanga otherwise ngaNkulunkulu, but the blessing sekuthi nje kuwe sesitaba ngomthwalo lesibusiso ngoba ungacaphela okuthide. So lesibusiso siyasibona ke kuGenesis 9 uNkulunkulu solo uphinza kona lokho la kusho uthi ngoba ngakhuluma nisengakoni ngifuna ukukhuluma nanyalo senonile dalanani nanze kwanza to increase to multiply kugcwalisa umhlaba sibuse kungumyalo waNkulunkulu lekufanele ukuthi sisaphila sicabange nathi ukuthi sitawufeza kanjani. Wena yini lotayigcwalisa kuhambisana naleli qiniso laNkulunkulu? Wena yini lotayanzisa lehambisana naleli qiniso laNkulunkulu? Yini lotayibangela ibe yinengi ngekuhambisana naleli qiniso laNkulunkulu? Kungabe utawukwanzisa abantu labakholwako nalapho solo apply live laNkulunkulu siyabona bazalwane kuthi ngifuna kwanzisa abantu labathi uNkulunkulu. Ngifuna kwanzisa abantu labatawuthuthuka empilweni bachubekele phambili babe bomake labakahle babe bobabe labakahle. Ngifuna ukuthi ngale mpilo yami mangabe ngishadile ngalo mshado wami ngifuna ukukhicita labanye. You want to increase bantu labakhula banake bantu ababo. You want to increase dalanani but nikhumbule nanze. So lokwanza akusi necessarily ukuthi yanza ube nebantwana incumbi, but unganza wanze ngalokuhle ukwanzise ngekuthi ukufake kulabanye. Ngiko ke encwadzini ya Titus lithi bafati labadzala abafundzise bomakoti kuthe madoda aphathwa kanjani. Uyabona, you are increasing yourself, your influence ngekuthi uthinze labanye bantu ukuthi bende kahle. Kumahubo sahluko 1 verse 1 kuya ku3. Ubusisiwe umuntu longadithathi deluleko tebedukisi, longahlanganyeli emkhubeni yetigangi, longahlali nasemkhambathini walabaphukuta uNkulunkulu. Kodwa kujabula kwakhe kusemthethweni wasimakathe. Uyacabanga azindle ngawo imini nebusuku. Amen. Unjengesihlahla lesihlanyelwe elusentheni lwemfula, sona sithela tithelo ngesikhathi sato, emacendwe aso akaboni. Sona sithela tithelo ngesikhathi. Sithela tithelo ngesikhathi lesifanele. Kumahubo 92 verse 13 na 14 ngiyathi ukuthi kungendeka sewalithwebela, kepha ngicela ukukufunzela ke khona lapha ekudwebeleni. Labo ke angicela ku12 lolungile uhluma njengelisundu akhule njengemsedari waseLebanon. Labo ke banjengetihlahla letihlanyelwe endlini yasimakathe, bachuma etibuyeni taNkulunkulu wethu. Verse 14 ebudzaleni babo
bayawuchubeka bathele tithelo. Yeah. Uyabo lento yekuthela, to increase, to be fruitful, unstoppable. Unstoppable. Yeah. Kwala ngisho bo Adam na Eva sebadle isithelo lesingakafanele, but to increase was unstoppable. Bayawuchubeka bathele tithelo, bafanane netihlahla letihlala tiluhlata ngobe tona tihlala tiqinile. Solo kuhambisana nalesihlabelelo sahluko 1 lesanda kutfunza, unjengesihlahla lesihlanyelwe. Umlayeto lengidawuphinza lapho ukuthi tihlanyele endlini yaSimakathe. Tihlanyele endlini yaSimakathe. Kanti isihloko sami lamuhla sithi the blessing is from God, the positioning is from you. Sibusiso lesi sifunza kuGenesis 1:28 sichamuka kuNkulunkulu. Kepha kuze lesibusiso sisebente kumele wena utibeke esimeni endzaweni lefanele. Position yourself. God blesses you, position yourself. Wena tibeke endzaweni yalesibusiso. Endzaweni yalesibusiso. Endzaweni yalesibusiso. Ngicela kulethana ngumfanekiso kuMateyu sahluko 13. Sewungathi ufundzela ngesikhathi sakho lapho kunemfanekiso, a parable ngembewu nemhlanyeli. Jesu ufanekisa ngembuso wasezulwini uthi kunjengemhlanyelo wahamba yohlanyela. Sewuchaza ke inhlanyelo leti ngu4 kuthi yekuqala yawela endleleni, tashesha tinyoni telizotayithatha. Yesibili yawela edvaleni, yathola umhlabathi wabamncane yase yabona. Yesithathu yawela emanyeveni. Shosi lo mhlabathi bomuhle but emanyeva ase ayayiminyanisa. Yesine yawela emhlabathini lovunzile, leyo yathela tithelo. Yini leyabanga umehluko? Umehluko bongekho enhlanyelweni, umehluko bewusemhlabathini, futhi umehluko bewuku environment. Leye kuqala inhlanyelo leyawela endleleni, yawela khona emhlabathini but yabade budlelwane lokutayibangela ikhule. Leyes2 nayo lobudlelwane bayo ngekuwela edvaleni kwabangela ukuthi noma inawe mandla ekuthi ngathela but lala iwele khona asilungi lesimo. Leyesithathu noma isemhlabathini lokahle but kunetinto manje letiyiminyanyisako letiyihlabako, iyakhula yona kepha tithelo atikho. Lokhu kusho kithi ukuthi kumcoka budlelwane lesinabo thina sibusisiwe. Ubusisiwe ngekuthi wanze, ubusisiwe ngekuthi uthele, ubusisiwe ngekuthi ungamultiplya tindvo la kuwe. Ubuswe uNkulunkulu for that. Ubuswe uNkulunkulu. Ngiko kungabe kusevikini leliphelile yini la nganibuta khona ukuthi mangabe kunemuntu kumbe lesimatiko ukuthi akaphili kahle nasengqondweni, wesilisa
bese ulala newesifazane sebakhulile bangamthola yini umntwana mangabe ngini lena ngiphendula nathi yebo angamthola. Why? Ngoba sibusiso sekuthola abantwana sichamuka kuNkulunkulu. Noma ingqondo ayisebenzi kahle, uNkulunkulu wambusisa umuntu ukuthi wesilisa newesifazane balalana batawuthola umntwana. So lesibusiso kaNkulunkulu, God is respecter of no man. Kude lathi hayi wena ngoba unje, sibusiso saNkulunkulu. But lapha ke kuze site ubona kube nale impact yalesibusiso la sishoko uNkulunkulu. Ngicela sesibuke Genesis 1 verse 22. uNkulunkulu watibusisa wathi, "Dalanani nanze nigcwalise tilwandle, netinyoni tanze nemhlaba wonke." Yes, dalanani nanze nigcwalise ini? Umhlaba. Nigcwalise lwandle. Noma ngikuphi emhlabeni la kunelwandle khona, uNkulunkulu uthi etinhlandini dalanani nanze. Uyasibona isibusiso saNkulunkulu sila kuletinhlandi ukuthi dingenda njani dingadalana. Futhi lesibusiso lesila etinhlandini ukuthi dingagcwalisa lwandle. Ngalamanye amagama ungatithola emifuleni ngekwehlukana kwato. Noma kungaba tinhlobo letehlukene ukuthi lena ikhula emantini la kanje lena ikhula, but cishe mangicabanga sekungaba ke ngilabo labangathi ngcono cishe inhlanti utayithola etindzaweni letinengi la emhlabeni utayithola. Why? Ngoba uNkulunkulu wayibusisa ngekuthi yanze itholakale emandini. Ake sesuseke ake sesuse emanti, ake sesithi nje emanti nelwandle konke kuyoma kuyaphela, but lesibusiso saNkulunkulu solo sithi dalana nanzi. Letinhlanti tingakhona yini kwanza makude emanti? Angisheshe ngikuphendule ungaze kumbe uphatheke kabi mase ngiletha lempendulo yathishela. I-answer yami ithi ngeke. Why? Ngoba the blessing goes with the positioning. Mase ususa lendzawo la lesibusiso sitawubonakala khona, noma lesibusiso sikhona but ngeke sisabonakala ngoba lenhlandi ayisekho emandini. Ngoba mayidalwa yadalwa out of water. So kufuna ke ukuthi iphili benebudlelwane nemanti kuze ito increase imultiply. Kusho ukuthi noma uNkulunkulu angasho ukuthi I bless you with increase, mangabe ungekho endzaweni lefanele, le blessing yaNkulunkulu ngeke kusebentele. Niyangiva bazalwane? So sisa decree niseta udecree nami nawe udecree udeclare. Sideclare lokho lesikholelwa ukuthi kuliqiniso laNkulunkulu, but usadeclare khumbula iposition. Kuthi noma ingaba liqiniso le declaration, but mangabe ungekho emandini ngiyabekisa njengalenhlanti ngeke kube ne fruitful ne multiplication. Bese ku verse 24 makudalwa tilwane uthi uNkulunkulu atigcwalise umhlaba. Akasasho kuto ukuthi agcwalise emanti. Tinkomo utibeke emhlabathini ngoba udale ngemhlabathi, nato atibe nebudlelwane nala tiphuma khona. Tiphuma emhlabathini titawudalana tanze emhlabathini. Mawungathatha inkomo ake ngibekisa ngembuti ngoba ilulanyana yona, and timbuti tiyavama kudliwa tinja. Ake ngibekise ukuthi timbuti takho lonato tidliwa tinja, bese uyathatha utibeke etulo esihlahleni.
uthi hayi kuze te uphepha etinjeni angitibeke etulo esihlahleni tingaseti la emhlabathini titawutalana tanza angeke. Why? Noma tabusiswa ngekwanza, the place is not related. Lenzawo leti kuyo ayivumi ukuthi lesibusiso sibonakale. Ngiko ke kwanza kwetimbuti kula emhlabathini ngula lesibusiso saNkulunkulu sibonakala khona. KuGenesis 1 liverse lengicabanga washeshe walifunza naleli lula. Verse 1. Genesis 1 verse 1 uthini bazalwane? Very good. Noma ungade at least uyalahle ligama lelo. Noma ungade sekuthini emva kwalokho. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba. Indlela lengikhiya kuze ubone i-increase ne-multiplication. uNkulunkulu akabe sekuqalene empilweni. Hamba uGenesis 1 verse 1. Ebudlelwaneni bakho akube uGenesis 1 verse 1. Etimalini takho akube uGenesis 1 verse 1. Khathi unemali uNkulunkulu ekuqaleni. Nangesikhathi ungenayo ekuqaleni uNkulunkulu. Ebudlelwaneni bakho your social life ekuqaleni uNkulunkulu. Kuqala kwekuhlakanipha kwesaba uNkulunkulu. Qala kwekuhlakanipha. Bengasho ukuthi kuqala kwe-increase ne-multiplication. Kuthi uNkulunkulu abe ngumshayeli wempilo. Abe ngumshayeli wempilo. Akahlale uNkulunkulu kube nguye lo shayela impilo ukuthi ibheka kuphi nini ayendi ini yenda ini nini. Let God be the driver of your life. Budlelwane bakho naNkulunkulu. Asibuye ke kulo mahubo 1 verse 3. Lokutangimikisa ekugcineni kwenkulumo yami. In summary, mangabe sikhuluma nje ngekuhlela impilo. You position yourself. Ubeka impilo ukuthi lokhu lesikuthandazelako kumele kusikhanze sisenzaweni lengiyo. Kumele ukuthi sine sitibeke esimeni sekuthi lokhu lenkuthandazelako kutawukwendeka. Ngibekise mangabe sithandazela umsebenzi mase sithandazile kumele bese wenda njani? Bese uyahamba uyofuna ngithi. Ungasho ukuthi abatawuta Nkosi. Mina nje ngivula umlomo ngikatsela ucingo batangishayela. Mase uthandazile hamba ufuna umsebenzi. Mase sithandazile apply. Mangabe ibusiness mase sithandazile hlanganisa cala ubeka imali yokuqalisa le business. Cala uphume ungena niyangiva bazalwane. Ungathandaza uthi Nkosi uyayathi i-address yami. Ungayengeki. Uthi Nkosi nemahwabayi ayathi i-address ya Elijah. Ungayengeki. Wenda njani? How do you position yourself? Emahubo 1 verse 1 kuya ku 3. Lo 3 uthi unjengesihlahla. Ngibani lo njengesihlahla? Ngunanga umuntu lochazwa la ngenhla ku verse 1. Unjani lo muntu? Kuthiwa lo muntu longadithathi teluleko dalababi unjani bazalwane? Ubusisekile. Hallelujah, thank you Jesus. Yeah, maungatsathi nje teluleko dalababi uthi uNkulunkulu naso sibusiso kuwo. Akasho sabathule lababi bangakhulumi. Nawe ungasho ukuthi Nkosi angifunje kuva abantu lababi uthi uNkulunkulu wangathi thathi teluleko dabo. You are blessed. Uthi ubusiseke ngangekuthi at the proper time ngesikhathi lesifanele utawuthela tithelo. You will never miss your season of fruitfulness. Maungahambi ngeteluleko dalababi. Kusho livi laNkulunkulu. Lokho kusho ukuthi
mangabe utawuthela uyayikhumbula lenhlanyelo budlelwane lebeyinabo nemhlabathi bebubangela ukuthi ithela umkhicito noma ingatheli lutho. uNkulunkulu uthi budlelwane lonabo bungakubangela uthele noma ungatheli lutho. Budlelwane lonabo bungakubangela uthele noma ungatheli lutho. Budlelwane lonabo hayi umthandazo lonawo nje, but budlelwane lonabo bungakwenda ube fruitful, increase, multiply. Bungakubangela tinto takho tanze. Budlelwane lonabo bungabanga tinto takho tanze. Kulokunye bungabanga ukuthi tinto takho tife tinyamalale. Ungabanga tinto takho tife ungatiboni. Kumahubo 919 kuneli verse lesabekako lapho. Mahubo 119 verse 71. Kwaba kuhle ukuthi ngihlushwe kuze ngifunze. Kwaba kuhle ini? Ngihlushwe. Kwaba kuhle ini bazalwane? Ngihlushwe. Nako ke ngithe limatima leli verse. Yini lenhle mawuhlushwa? Kwaba kuhle ukuthi ngihlushwe. It was good for me to be afflicted. Why? Yini buhle lengabuthola ekubeni ngihlushwe? Lithini liphela lithini sisi? Kuze ngifunze timiso takho. Kuze ngifunze timiso takho. Kuze ngifunze timiso takho. Kwaba kuhle ukuthi ngihlushwe kuze ngifunze timiso takho. Letinye tintfo noma labanye bantfu sifunza ukuthi babe ngipoison etimpilweni tethu emva kwekuhlupheka. Ngiko ke lo mhlabelelo uthi kwaba kuhle ukuthi ngihlushwe. Labanye ubona sekuphele konke lokuthi hey uyathi bengakacapheli. Why? Ngoba bancutha lokuba fruitful. Uthi ke kwaba kuhle ukuthi ngihlushwe ngoba ngabe sengifunza tindlela taNkulunkulu. Ngabe sengidinika isikhathi ngifunza tindlela taNkulunkulu. Letinye tintfo asikhona ukuthi ifunza kanti libhaliwe la eBhayibhelini. But mase uhlushwa bese ngikhana ubuya athi nakuya la ngiyilahle khona. Bese uyabuya uba fruitful noma kumbe nesikhathi bese sibukeka ngathi sisengcile. Abraham ngicabanga ukuthi weva ahlupheka ngesikhathi ehlukana naLot. Makufika nje ilanga umshana wakhe labaphume naye ekhaya bahamba kamnanzi, kepha kwase kufika ilanga hey Lot ngcono sehlukana. Thatha yakakho indzawo nami ngithatha yakami. Empeleni mase ngicabanga ukuthi uyathi vele kwamsita Abraham kwehlukana naLot. Ngoba kumbe labelusi bebathi babuye bacabene onke malanga sekumele ukuthi kungadliwa sekubanje umhlangano. Imhlangano lethathi energy for sweet mahala. Asihlangane asibambe umhlangano sebahwebhene, asibambe umhlangano sebathatha imvu lekungasitho tabo, asibambe umhlangano. Kwaba kuhle kuAbraham naLot ukuthi behlukane, though kwaba buhlungu. Kepha uyathi kuthini emva kwakwehlukana naLot Abraham wathi funza tindlela tenkosi. Wafunza Abraham waphakamisa emehlo akhe. uNkulunkulu wathi buka tinkanyeti. Intalo yakho itawuba ngangana tinkanyeti lotibonako. Kepha ngesikhathi Abraham naLot ngoba bebeti assignment lefana nako futhi bekungasiyo umfati wakhe noma indvodza yakhe. uNkulunkulu Abraham sovamuva uNkulunkulu uthi kanti bengisolo ngihamba naLot ngingaboni ukuthi uNkulunkulu ngibekele ini. Abraham bekangasho lamhla ukuthi uyathi kwaba kuhle kwehlukana naLot ngoba ngacala kubona sibusiso sami sibonakala phambi kwaNkulunkulu. Niyangiva bazalwane? So kukhona bangani labakahle empilweni but for a season.
labangasi kahle ukuthi uyofika phambili bakahle starter off but abasikahle ukuthi ungahamba nabo all the way. Abraham noma Davide uthi kwaba kuhle ukuthi ngihlushwe ngoba ngabe sengiyafunza indlela kaNkulunkulu. Ufunza into letingasebenzi nalethi sebendako. KuLuka sahluko 6 verse 40 na Genesis 4 verse 8 ngicela sale nginicocela lapho. La Genesis 4 verse 8 lenza bayiqala ikhuluma ngalabantwana labadalwa Cain na Abel. Labo bantu labo kusho sibe banebudlelwane ngabe kungibhuti nabhuti badalwa ngibabe namaki, and then bayahamba bayonikela, lo munye uletha thelo lo munye uletha lekhuluphalisiwe. uNkulunkulu umbhalo usitshela ukuthi uNkulunkulu wanaka noma wemukela umnikelo wa Abela, kepha umnikelo wa Kayini azange awemukela. Niyayati indzaba kulo verse 8 lisitshela ukuthi Kayini wathi kumnakaba sambe siye esafeni, bathi kube befika ethafeni Kayini wesukela umnakabo wambulala. Kayini wabulala umnakabo. Mangabe sitawuthela ke bazalwane ubone increase sibusiso saNkulunkulu lesikuwe, sibusiso saNkulunkulu lesikuwe. Mangabe utasibona senda lokhu uNkulunkulu lahlose ukuthi sikwende, funza kuAbela wakho ungambulali. Niyangiva bazalwane? Kayini bekumele afunze kuAbela ukuthi ye Abela unjani kani umnikelo lo wemukeleka kuNkulunkulu, but esikhundleni sekuthi Kayini ayofunza wabulala lo muntu labe kade amsita naye anikele lokwemukeleka kuNkulunkulu, wasukwambulala. Uyathi kwendekani kusukela ngalelo langa Kayini waba luzulane lamhlabeni, waba luzulane. Uyayathi imbuzulwane kude lothi ayidengala ngakimi ndo nje makayiva ngala ndo uyaphunga. Kusukela ngalelo langa Kayini wafanana nembuzulwane kude lo wamfuna. Simanga Kayini wagcina afuna nekufa, athi lo tangibona akafana ngibulale. uNkulunkulu wathi no ways, kude lo takubulala ngifuna kubeka liphawu ngekufe utabaluzulana utawahamba uzube nemaphelekeqe lamhlabeni. Entindo latathi hlanyela lamhlabeni ngeke tikumilele. There will be no fruit, there will be no increase, there will be no multiplication. Washo uNkulunkulu wa declare, niyayiva le declaration yaNkulunkulu. Wathi lo mhlaba ngeke usakunika lutho. Leni ngoba ubulele umuntu lekumele ufunze kuye. Ngithole iproverb yini sisho saga taga sisho letaka tase Sierra Leone ngithole nje ithi if a person is taller than you, do not chop off his legs so that you will be equal with him or her, but grow so that you are equal to him or to her. Ngalame magama mangabe uma eceleni kwemuntu lo mutse utikhanze wena ukuthi umfishane ungamgamli imbala khona into lingana, khula ube ngangayi. Kulomhlaba asilingani, kukhona vele lasebathe embili sebabone tino, kungabe kucareer yakho, kusemsebentini, kusebhizinisini, kusekukholweni. Kunebantu lasabeme kulesinye stepisi esikhundleni sekuthi ubagamule
ubakhulume kumbe kabi kuze kuthi utoba mutse wena utoba mutse kunabo. Hamba uyofunza kubo. uNkulunkulu waze wathi yathi uNkulunkulu uyamangalisa. Uyakhumbula la asikhona hamba uyofunza enduthwaneni. Enduthwaneni. A very small thing, but uNkulunkulu uthi hamba enduthwaneni. Mangabe kukhona lo ngakwati wena ubokwati ukuthi ukhona lokwadiko somewhere. Don't chop people's legs. Grow to be like them. Ungahamba ujuba imibala yalabanye. Ubabuyisa kusize yakho. But funza. Nawe ulinkise lo Lucas ahluko 6 verse 40. Umfunzi angaba njengathishela wakhe. Kuye ngekudimisela kwakhe. Thank you. Umfunzi akamkhulu kunemfundzisi wakhe. Kodwa, oh haleluya. Kodwa wonke umfunzi nasafundziswe ngalokuphelele uyawuba njengemfundzisi wakhe. Ungajubi tinyathe imibala yathishela wakho. Hamba uyofunza kuthishela wakho. Hamba uyofunza. Uyathi thishela kumbe sebangcono nyalo ayibonge dobo thishela ningixolele. But nje ke nami kulesa sikhathi sami bebeta kulesinye isikhathi kumbe banathanathile. Ngeke ngibeke kanjalo. Sengisho ngalesa sikhathi sami labanye babo. Ngeke ngithi kumbe nyalo tikhathi atfanani sebangcono. So bethe banathile. Mangabe uthi awuhlala lapha akufundzisa imaths lo thishela lo nathile. Uhlala uphike kubuza lesizakwe ebonini uthi awufail. Ungamjubi imibala thishela wakho. Hamba uyofunza la kufundzisa kona. Wafunza la kufundzisa kona utawuba ngangayi. Noma uyawugcina ngetulo kwakhe. Hamba uyofunza. Ungabi nemona nebantu lobabona bagijima embi kwakho. Gijima ethutane nabo uyofunza. Kuthi wenda ngane wena. Mangabe likhaya uyabona ukuthi sewubathe uyahlanganisa tindro ekhaya akulungi man. Thola labanye lobona ukuthi tindro diyabalungela hamba uyofunza kubo. Ungasho ukuthi anibuke baphike kuhamba kanye kanye ngasi ngemadada. No, sonzela uyofunza kubo. Yebonini kuhanjwa njani kanye kanye ngisho lishisa ilanga. So la ngidzinani hamba uyofunza kubo. Hamba uyofunza kubo. Niyangiva bazalwane. Mangabe ibhizinisi yakhe yaphumelela ungasho ukuthi ngeke ngambona athatha indiza bekayikhona kusho sowuthulela amandla khona ungamjubi imibala sonzela kuyofunza. Mangabe wathole khona amandla kusho sinawo utakugibela sindiza lela lela wathola khona. Funza kulabanye, funza kulabanye, funza kulabanye. Ngikhanza abantu abami ngalelinye ilanga bemile la ngaphandle. Emajaha la ngi2 beba ngi2 noma 3. Ngithe ngabe niteka deep lapho ngoba nongi2 ngathi kusete lutho lengilivile. So ngalama amagama mangabe utawuthuthukela embili ngala ekuthatheni mangabe ufuna ukuthatha. Ungasichithi isikhathi kakhulu nalaba ngingathathi njengawe. Hamba kubo andile kusonywa njani. Niyangiva bazalwane. Thola labantu akufundzisa kulesigaba la sebakuso bona kuthi kusonywa njani. Ungisisi awukhona lokuvuma lenhlithi uyavuma but emagama awuwadi. Oba kulokuthi uthi lento uyathi lento ngiyayifuna man but kwala lamlonyeni. Uthi makathi ngifuna ukukuthatha ngithi thatha phela bese uhamba siphelana kanti bengithi akathathe phela. Kanti kuvunywa njani ebonini? Batakuniketa lwadi. Yebazalwane ungajubi tinyawo talabanye. Ungahamba ucangaba uthi badiza ngiko phela babathethe mina bangishiswe nje nginothi bebadizelana. Ungamjubi tinyawo hamba uyofunza. Kwentiwa njani?
Don't chop people's legs off. Hamba uyofunza kubo. Mangabe mathenda abo labanye agijima emabhizinisini, hamba uyofunza ukuthi agijimiswa njani. Ungasheshe uthi ma back doors. Hamba uyofunza kulabanye bantu baNkulunkulu. Niyangiva abazalwane? Hamba ufunza kulabanye. Then you will see increase and multiplication in your own life. Ungahamba ucisha tibane talabanye kuze kuthi sakho siyosala sikhanya sodwa. Uyathi mangabe simile la ngibani longacela kuma eceleni kwami. Ngacishe ngathi babe bani. Manje ongathanza kume eceleni kwami ngicela manje abengithuma. Ngiyabonga mpele loluhlada njengengcosha. Uyagijimela indoda yasezulwini bani. uNkulunkulu akubhanisele. Mangabe ngiphethe nako kukhanye. Nampele uphethe kwakhe kukhanye. Lokukhanya kwami kukhava indzawo le limited niyabona mos nalikhandlela lami. Litawukhanyisa la. Kani mina ngifuna kuya lapha. Uyabona ukuthi la sekumnyama khona. Mangabe ngisedude nampele sengidawusitwa ngileli lambu lakhe. La lami lambu liphelela khona, lambele takes over. Kepha mine mangidawucisha lela mbele akube mnyama ngala kampele. Wenda kona mpele. Uyabona ukuthi my increase is already limited. Fisela lomunye kuthi akuhlale kukhanye. Ngoba kwakhanya kamakhelwane utawuhamba wena. Utawuphila wena. Wathandazela makhelwane ukuthi abantu abakhe baphumelele noma ngabe bathi gebengu. Bayekela kubathi gebengu utawuphepha wena ekhaya. Kuphepha wena ekhaya. But waphika ukuthi avele akuva kuyawubonani kuyawubolela ejele. Uyathi sibatawumekiswa yini ejele? Batawumekiswa sibanjonjele wena. Banjonjele wena. Kulesinye isikhathi. So do unto others as you wish them to do to you. Yenda kulabanye njengalokufise bende kuwe. Hamba uphakamise lomunye umuntu waNkulunkulu. Hamba umendashayine lomunye umuntu waNkulunkulu. Hamba ukhulume kahle ngalomunye umuntu waNkulunkulu. Uyathi makumhambela kahle nawe kutakhambela kahle. Nawe kutakhambela kahle. Uthini Joseph ukhanyisela abantu usita nabalabeda ejele baboshiwe wasonzela wabachazela emaphupho wasuyabaphathisa wathi mase kunihambela kahle mase niphumile nibongikhumbula. Ake fast forward sikhohlwe lo sikwendekani lapho but siye ngale kugcineni. Kwathi ngesikhathi inkosi seyibhutsa laba Josepha laba sita base bayamkhumbula ukuthi kunemuntu loboshiwe noma singaladi licala lakhe but lo muntu unesibane uyakwati kuchaza emaphupho. Bamkhuluma kahle Josepha ngoba naye Josepha wabendela kahle. Uye kwendekana emva kwalokho Josepha wabona kuvulwa kanti bekuthiwe kumbe utawutoha utawutoka ayikutoha utawutoka 5 years. Kwathi emva kwa 2 years wabona liphoyisa lichamuka. Josepha, yes sir. Phuma. Hawu sekwende njani? Sekukhona lamkhulume kahle. The person you speak well of is going to speak well of you somewhere la ungeke ufike khona wena. Lo muntu lomkhuluma kahle wathi bantu longabati wena. Ungene emahovisi longeke ungene kubo. Uyawukhuluma tindzaba letinhle ngawe. Why? Khumbula livi. Umuntu uvuna la kutshalile. You break limitations. Hayi ngekukhuluma kabi ngalabanye but ngeke bakhuluma kahle. Niyangiva abazalwane? Hayi nibukeka ngathi niyawukhuluma na kahle manje. Uyathi indlela ngenibuka ngayo. Hayi niyawukhuluma na kahle. It will be well with you. It will be well with you. Ngiyabonga mpela. Amen.
sesiyathandaza ngicela singakhohlwa tindoda kamoya livesi lekugcina ngci sengiyavala Makhosi esibili sahluko 4 verse 9 Lo mfati wase ukhuluma nemvodza yakhe wathi ngiyati ukuthi le mvodza levamise kuphambukela lapha ekhaya engumuntu longcwele waNkulunkulu. Praise God. Ngiyati kunemagama ke singisini lithi behold now I perceive that this is a holy man of God who passes by continually. Le holy man of God bengakaze yafike yathandaza, bengakaze yafike yadeclare, bengakaze yafike yashumayela. But this woman was able to discern. Lo mfati wakhona kubona liso lenyama lelingakuboni. Ngalamanye amagama lo mfati wathi mabuka lengceke yaNkulunkulu wabona uNkulunkulu uqobo. Wabona uNkulunkulu. Wathi lo ingceke yaNkulunkulu. Wasa uyakha ke siyasathi story sonke. Lenkulanzile kulendzaba ukuthi ngesikhathi lo mprofeti sekalele lapha endlini mawufunza verse 15 lele singisi lihumusho lengilifunzile lithi lo mfati wema emnyango. Lo mfati wema emnyango. She stood at the doorway. Ngesikhathi Elisha ambida wema emnyango. Awucabange lendlu lomnyango beyakhiwe ngibani lendlu lememnyango wayo? Beyakhiwe ngibani? Nguye lo mfati. Bekayakhele bani? Elisha. But nguye lo wema ngenhlonipho wema la emnyango wendlu leyakhiwe nguye. Uma kwendiwani kuye kwabusiswa yena lolo wakhe lendlu. Kusho ukuthi lo mfati lo lokuthi abambe tintfo ngeliso lakamoya lendlu la yakha bekatakhela yena ngoba ngula kwaba neappointment yakhe khona nengceke yaNkulunkulu. Nengceke yaNkulunkulu akadibananga nayo emgwaqweni kepha la bekakhe khona ngula ahlangana nayo khona ngila kwachacheka tinkinga takhe. Ngithi ke kwekucala ngithe budlelwane kuze ude uthela wanze ukhule bani nebudlelwane lobungibo hayi lobutaba ngipoison kulesibusiso sakho. Kwesibili funza kuabela wakho ungambulali abela wakho. Hamba uyofunza kuyi. Lolo mbona ngathi solo uyakudonsa solo phambili kwakho hamba uyofunza kuyi. Lolo bona ngazuthi utenda kahle tonke tintfo sonzela kuye hamba uyofunza kuyi. Ungasheshe umshokabi. Kwesithathu discern and make opportunities for your lost season. Ngiyathi ukuthi siphile emhlabeni kepha singajaji tintfo ngekweliso lenyama. Niyangiva bazalwane? Singajaji tintfo ngekweliso lenyama. Asibuke tintfo ngeliso lakamoya. Asibe nako ukuthi Nkosi vule emehlo ami ukuthi ngibone lokhu liso lenyama lelingakuboni kepha ngikhone ukubona. Kwendekani la onke ama seasons alomake ukuthi angabi fruitful aba recovered ngoba wakhona kubona tintfo ngeliso lakamoya. Ngeliso lakamoya. Ema seasons awafanani bazalwane. Awafanani. Kusho ukuthi impilo kuwe ungayendi ifanane kusukela umnyaka usuka kuyawuphela umnyaka. Kukhona isizini la kulinywa khona kuhlanyelwe kuhlakulwe bese kuyawuvunwa.
Akusi ivuna time all the seasons. Akuvunwa siphelana. Kuze ugadze sivuno, discern the time, the season. Kuthi kumele ngendeni nyalo. Ngiyathanza lo mfati akazange atshelwe ngumuntu ukuthi wo hamba wende nje, hamba wakhela umprofeti. But kwasuka la ngakuye ukuthi yini lekumele ngiyende ngalama emagama. She engaged her spiritual sense. Watifaka wabuya ukuthi phela mine ngetulu kwekubuka ngeliso lenyama nekucabanga nje angisujaja tinto njengaloku ngibona ake ngihambe ngiyawuthandaza. Wathi mathandaza uNkulunkulu wamkhombisa wathi lo muntu lo yingceku yami. Wase uthi ngendani ke emva kwaba uNkulunkulu sekangikhombisile wathi angihambe ngiyomakhela kani wakha office le appointment le yawushintsha isizini yakhe. Eliyawushintsha isizini yakhe. So uyatibona tinto kulomhlaba tingawe, it's about you. But uNkulunkulu letinye utifihlile ngeke atende tibonakale tinjalo ngeliso lenyama. Ngeke ubone lo Elisha lo athi wota kimi I'm anointed kumbe ngeke ubone anjalo. Thank God makatawusho njalo. But uNkulunkulu ngiko kulabahlakaniphile tinto takhe utithukusile. Atibonwa ngeliso lenyama. Wevani kulomaki watfola emagama lathi by this time noma ma seasons akushiyile but you are going to recover the seasons that you missed. Lama seasons la yehehe labe bathi sebamshiyile nabo sebamkhanza phambili maternity ward. Hawusenguye lo yebo batakhanza embili estation bebathathi bakushiyeka amanzini kane uhambe etulo emoyeni sebakukhanza phambili. Why? uNkulunkulu uyade ukuthi at the right season, at the right time. Oh, thank God for Psalm 1 verse 3. At the proper time. uNkulunkulu tonke tinto utende tabatinhle ngesikhathi sato. At their proper time. Ngicela libandla lisukume bese siyathandaza. Thank you, Jesus. Sinamandla
Jesus. Livi la nkulunkulu lifana nembewu. Imbewu inemandla ekukhicita. Solo uNkulunkulu akhuluma kuyo. Kuthi uma uyifaka emhlabathini itawuletha lokuningi kunalokho lokufaka. Linjalo livi lelehlele emphefumulweni wakho. Likhicita lokuningi kunelivesi lolitholile. Linemkhicito lelivi. Kepha wena tibeke esimeni sekuthi lelivi likwende uthele tithelo letinyenti. Tibeke kubantu. Oh, thank you Jesus. Ungakhethi ngeliso lenyama. Ungakhethi ngeliso ngendlebe yenyama. Be a discerning man, a discerning woman. Thank you Jesus. Khona kwehlukanisa tintfo. Utehlukanise ube uthobela sandla saNkulunkulu lesinemandla ngoba uNkulunkulu unemandla ukuphakamisa at the proper time. Uyakwazi uNkulunkulu ukukhwebula ema-seasons la kulahlekele. Kepha wena kumele udipositione kahle. Budlelwane bakho abube ngilobu kahle nemhlabathi lokuwo. Di-establish Mahubo 92 loyo lohlanyelwe endlini yasimakazi. Dihlanyele. Funza ku-Abela, thola Abela lotawufunza kuye kuze utoba ngangaye ungajubi tinyawo ta-Abela. Ngoba Abela ende lokwemukelekile nawe funza ukuthi kwendiwa njani info yakho ize yemukeleke. Ngoba lo kumhambela kahle ekhaya ebhizinisini hamba uyofunza kuye ungamkhulumi kabi. Hamba uyofunza kuye. Siselule etandla tethu njengebantu labemukelako. I pray that the Spirit of the living God will help you to discern the season. Moya waNkulunkulu akwende ubone lokho liso lenyama lelingakubona. uNkulunkulu akubeke emgwaqweni la utawuhlangana khona nebantu who will help you to increase. uNkulunkulu akuside noma kungaba buhlungu. Indlela neteluleko talababi yindlela letawuncutha your fruitfulness. uNkulunkulu akakubeka endleleni yalabalungile. Nawe ngathi ungababona hayi ngeliso lenyama bantu labalungile. Bantu uNkulunkulu lafake lokufisile ukuthi kube khona kuwe. Sit down with them, learn from them. Utoba njengabo, utoba ngangabo, utoba ngetulu kwabo. Why ngisho njalo? Ngineliqiniso. Thank you Jesus. Ngineliqiniso leliphelele. uNkulunkulu ngeke aphambane nelivi lakhe. Ngeke aphambane nesibusiso sakhe lesikuwe lesingakafakwa ngumfundisi Richard. You have a blessing of increase. You have a blessing of multiplication. Unesibusiso ukuthi tintfo lotendako tanze, tikhule, tinganciphi, tingafi. Kepha tilungisele wena ukuthi le tintfo tami kuze tingafi, tinganciphi. Kepha kule season kube sikhathi sekuthi tanze, lebethi lahlekile tibuyiswe. Ake sengitibeke ngitihlanganise nebantu labatangisita during this period. Angitibeke endzaweni nasesimeni ngemoya lothobekile and not a rebellious spirit. Kepha ngemoya lothobekile. Inkosi nemandla. Inkosi nemandla akukho lokuyehlulako. Ngiyabonga uNkulunkulu longcwele loveta emande ehlane. Uyakwati kuveta emande ngisho edwaleni. Kude lo sehlanele libi lelingeke limile lutho. Kude lo sehlanele libi lelingeke livete emande. Ngako babe longcwele ngiyabonga ukuthi embi kwami nasemva kwami nasemaceleni there is a blessing of increase and multiplication. Oh, thank you Jesus. Akuthi Nkosi makuphela umnyaka 31 December sibuye sinebufakazi noma siyofika khona sinebufakazi la sicale sabona tintfo danza.
ubufakazi lobuthi tindwo lebetincane njengaloku naJakobe washo kulabani wathi ngifike nesibusiso tindwo takho betitincane kepha buka nyalo setingumhlambi. Thank you Jesus. Akube njalo Nkosi kumadodana nemadodakati akho, that they may enjoy the blessing of Genesis 1 verse 28. To you be honor and glory, Lord. Even now, as we give you praise, egameni lika Jesu Kristu, asimniketele dumo uNkulunkulu wethu ngemsindvo ekugcineni kwabo bonke sesibuyele ekhaya. Lord Jesus, you are ever on the throne and you are ever